ҳамчунин ҳамин гуна овозҳо сар шуда буд ки Лалитаи тоҷикро қапидан, дастгир кардан ва сарашро кал кардан. шуморо бисёриҳо дар Инстаграм ва ТикТок хоҳари Мадина Басаева мегӯянд. Дар ҳақиқат ягон риштаи хештаборӣ буд? Яъне ки одамое ки мара шикастан мехостан, мара чанд сол пеш мехостан ки шиканан ҳама тарафа. Кеҷо боша фикрома бурдаю, дили мара бурдаю, ва дили ма мери худша ҷо кардаю. Дар прямой эфир мухлисони худро инқадар ҳақорат мекунед? Яхе бемодаре ки уже как будто ки модар باید تولد نکردگیه. میدونی مادر حقارت میکنه. با دقت همه شما میرسونیم که توصیه 1 دکابر سال 2021 شما از نام کانال مهراب پرو سالن فرستاده 5% تخفیف رو به دست بیارید و فراموش نسازید که دستافکش رایگان است. داروها طبیعی و بی‌خیمیکات بوده برای برآوردن ریش، برآوردن موی سر، درد معده و روده، گرده، بغم درد، میان درد و بیماری‌های مردانه و زنانه، بی‌فرزندی و همچنین پروستاتیت به شما کمک میکنند. شفافرما تنها سبب است و شفای اساسی در دست الله است. شفافرما همراز شماست. رقم‌ها در روی اکران‌های شماست. سلام و درود. نیسار یکایک شما با تماشابینی زکی و دانای همیشه فعالی کانال مهراب پرو. با شما هستم من رستم عظیمی در برنامه سیرهای فوش. مهمان برنامه نوبتی ما این نوبت یک گلدختر بسیار هم زیبا، هنرمند، تضادهای جالب و دقت جلب کننده‌اش رو الکی در تیک تاک و اینستاگرام شاهد هستید. میدونید کیست او؟ لالیتا، تاجیک دختری که از شهر مسکو مهمون ما تاجیکستانیان گشت. و دوستان عزیز یک جایه خوش آمدید میگویم به برنامه سیرهای فوش. لالیتای تاجیک رو خوش آمدید. پیش از همه برنامه ما دعوتی ما رو پذیرفتید، رد نکردید و مهمونی برنامه ما گشتید. یک جهان سپاس. زنده باشید. صحبتی گرم و صمیمی ما با لالیتا بانو در همین تالار بسیار هم زیبا و بر هوای اکرم مبل برگزار می‌گردد. اگر شما می‌خواهید برای کارگاه یا خانه خویش از چنین مبل‌های زیبا خریداری نمایید، پس به این رقم‌ها زنگ زنید و یا اینکه با مدت 6 ماه به طور نسیه درخواست نمایید. لالیتا بانو پیش از آنکه برنامه را شروع کنیم پیش از همه یک سوال را دانستن می‌خواهم. در حقیقت نام شما لالیتا است یا اینکه تاجیکی نام دارید؟ نام تاجیکی لیلی. بسیاری ها میگویند که لالیتا تاجیک نیست. شما در حقیقت تاجیک هستید یا که میتیسکا؟ تاجیک. یعنی که تاجیکی توزه. بسیاری ها این گپا میگن که خودت تاجیک نگیر یا وای اینو همش چه گفتم مرغای پشت اکران. در واقع لالیتا در حقیقت نو مشاهد گشتیم که تاجیک دختر است و بعد سفری که به تاجیکستان کرد ما اولین شده او رو بعد برنامه دعوت کردیم که دعوت ما رو پذیرفتن، رد نکردن و مهمانی برنامه ما شما گشتید. تشکر میگم. در تاجیکستان بندی چی کارو هسته؟ بکار. باید تکشتابور. просто تاجیکستان با تماشا برای گودکورا خرسان کردن هم خیلی اومدگی. یعنی شما اویلادور هستید؟ نه. من уже جدا شدگیه. فرزند دارید؟ 2 فرزند دارم. چی نام دارند دو سرویکای شما؟ بیبیویشا و یاسمینا. بسیار هم نام‌های زیبا. همراهی خود به مسکو نبرده؟ دوجا گودکی مایدا کاتی دا کвартира ایستادن قین بهت. در پلانم خیلی هست که ما وقتش بیایه و یورا ما میبرم کاتی. شما دیر به تاجیکستان میایید یا اینکه تستیز؟ نه این دفعه اومدگیم уже 2 سال زیاد شد. 2 سال زیاد من در روسیه بودم. اومدم. در اونجا با چی کار مشغول هستید؟ Технолог по поводу восстановления волос. یعنی лечение موی سر کردن، восстановить کردن موی سر همین چیزا. عموما با زنها. عموما با زنها. شما رو بسیاری ها در اینستاگرام و تیک تاک خواهر مدینه بسایوا میگویند. در حقیقت یگان رشته خشتباری داشتید؟ نه، вообще من با آدم даже опять نمیشناسم و я как тиктокер, как блогер همچون دیگر آدما который دیگر آدما برابر دیگر آدما میشناسم تمام. а так یگان خشتباری نداره. لالیتایی که ما میشناسیم یعنی که دختر تیک تاک میتوانید گویید که قائل شوید که شما از تیک تاک پول کار میکنید؟ از تیک تاک هست آدمایی که پول کار میکنن یعنی و یا از میدونیم پسیم باتل بازی میکنن هم خیلی وقتی که تیک تاک только ای باتل ای подарка сумете. اما только برای قطع земляком просто кати آدما هم صحبت شدن
медарам тамом просто иногда ҳозираш ба а так бозӣ намекунам. Мо бозӣ камтар мечам. یعنی ثروتی که ایروز شما دارید حجت به انامون پول تیک توک نیست، یعنی که نیاز ندارید. نه اکو ثروته که خیلی گویم نه، لیکن چند قایی که هست خدا با شکر زندگی خودم میگذره اگه دکمم بیگون کم بودی کاری خودم بسنده است. بسیار وقت در پراموی افیرهای شما شاهد میشویم که جنگ جنجال یعنی که بحث و مناظره زیاد میگردد و نفری اگر شما رو گپی سخت گوید شما در حال به غضب اومده اون رو دشنام میکنید و گپ‌های پست بالا میگید. چرا در پراموی افیر مخلصان خود رو اینقدر حقارت میکنید؟ نه وای مخلصه که هست وای خودش یکم حرمت میکنه میدونه تو رو حرمت میکنه خودش که حرمت کرد تو وای حرمت میکنی یعنی آدمایی که ما وای حقارت میکنم یگان گپی دشنام میکنم یگان گپی بزب میگم وای خودشم وابستگی دارم медароян як гапи безеб гап мезананд а падар ай модар ҳаст яхе педофилое ки ай фарзанд ну ширнии фарзанда намедонанд қадри фарзанда намедонанд чи ай модара намедонанд чи яхе бемодаре ки уже как будто ки модар бояд таваллуд накардагия медура ай модар ҳақурат мекуна ва ҷо маҷбур меш ки хотя бы камтар педофили шамона ягон гапи нормальтар ответиша а так ман ҳамоша ҷавоб наметиҳам. بهترین و من یادم هست که یک مرتبه نفر به غضب اومده در همون جا گفته بود که من تو رو میابم بقپم و حتما سرت رو کال میکنم. همچنین همین گونه آوازها سر شده بود که للیتای توجیک رو قپیدن دستگیر کردن و سرش رو کال کردن. در حقیقت سر شما رو کال کرده بودن؟ نه دیدسته که با فکرم در سری ما پاریک نیست شاید پاریک باشه. کاش دیدم ممکن دویمان خیلی موقعی که در پشت اکرانان یعنی خیب میکنن که وای من کپیتم وای من آدرسش دارم الی اوتا میکنم همون مرغ را پیش ما خودم رفتم پریما در افیر سر دارم نه ترسیدید با همون جسارتی خیش رفتید؟ تمپوری با ما اوجا вообще-то открытый باز پشتم ایسوسا رفتم تاکسی заказ کردم افیر سر دارم گفتم یگان کس نبره همجاش نه من میرم و جمعی آدم میبینم کنی کیه همین مرغ رفتم یا ساعت یادم جایی سادم داشتم полностью гаштам ҳамҷое ки гуфтаиста наомад пешам вообще наомад ҳамодам ва иштум кафе бар авқат хӯрдам дуромад эфири ма гуфтам иқазури кади дағдағат ай пушти экран кани биё пеши ман ман инемҷа иштагиам ҳама одамо истодагиян ҳама дар эфир тамошо дорад наомад оз мебиём ду соат ҳамҷо ман иштам наомад яъне ин қадар дашномҳои таҳдидҳое ки мекунанд ҳамаш ҳавояки аст ҳамаш ҳавояки просто бекорам как будто ки вайора агар то дашном накунанд ё як каса ғайбат накунанд як каса пас назананд маош намегиранд ҳамихе просто бачаҳои кӯчае ки дар кӯча калон шудагиянд тарбияи кӯчара гирифтагиянд бекор мемонанд дар уҷа зиқ мешаванд дар уҷа нест бачаҳое ки қадшон лах гарданд кӯчада медуранд дар комментҳо сири дилшона фош мекунанд худшона мебуранд ну сабук мекунанд а так агар ози ҳамун сагалдакҳои кӯчае ки мегӯянд қадшон бошанд ҳамун кӯчада ҳақорат карда ки гарданд намекунанд ин кора а так уҷа давои нест ку ҳам хеле амро шуд барои вай аз ин нороҳат намешавед? не мегӯянд ки баъди оне ки шумо дар тикток ва эфири инстаграмам мебароед бисёри ошиқони шумо талабгорони шумо бачаҳои рус ҳастанд русписарҳо бо онҳо вомехӯред ишқварзӣ мекунед? не умуман ман ну ҳаст бача нест не бача бисёр прилагат мекунанд пешниҳод мекунанд лекин ман ба интересна нест вае ки чем қачи ҳар кас гап задан вақте ки дар ман чӣ қадар муҳимай дар ҳар як ваё сарф кардан ё ки асабе ки ман дорам бихезам кати иш гап зам кати ваяш не як одам боша то охира боша не ин ки ҳар кас то ҳол дар ҳаёти шумо ин нафар пайдо нест? ну иш не вазирашба ҳар як инсон дар дил як орзу дорад ва ҳамон орзуе ки дар дили лалита айни ҳол ҷӯш мезанад чӣ орзуст? ну бисёр орзу ҳаст бисёр корое ки ман мехоҳам лекин и как махфӣ мона хубтар меша мегӯянд ки орзута ягон ҷода гӯя майли намешава лучше маҳкам агар раваду тақдир шуморо яъне ки сабзонад яъне мисли Мадина Басаева маҳбубу машҳур ва азизи мардум гардед яъне соҳиби пулу сарвати зиёд гардед дар тоҷикистон аввалин шуда чиро тасхир мекунед чӣ месозед аз худ чӣ бунёд месозед чун медонем ки Мадина дар Африко об мекушояд ё ки чандин сағираҳоро дастгирӣ мекунад лалитаи тоҷик чӣ кор карда метавонад? ман якумин бор хонае ки
пиронсолон аст. Пиронсолоне ки ёддорам соли гузашта буд ё ки як 2-3 сол пеш буд, шоҳид будам. хонаи пиронсолоне ки одамо падар модаршон да қадрш намерасанд, зиндаву чи да қадршон намерасанд, мебаранд мемонанд. аввалан уҷа як хела ободтар карда мехоҳам, ну якуман уҷа. баъд хонае ки ну чӣ хе гуфтона бепарасторон кӯдакои майдара мебаранд. Ну падару модаршон вақте ки ҷудо мешаванд намехоҳанд калон кунанд кӯдака, ай баҳри фарзанди худшон мегзаранд. яъне типа ки кайфу сафо ва ёда беҳтару фарзанне типа пакаои майёшум бояд хурум гардум кайф карда гардум меган. фарзанди ноболиға кӯдаки майдара тифли бегуноҳ мебара мепада. Ну ин уҷая хела обод карда, ну бисёр кӯро. ёдам ҳаст як чиро бояд ёдовар шавем ки 2 сол қабл Лалита ба Тоҷикистон омада буд ва ман шоҳид будам ки нафароне ки дӯстони ман гуфта буданд ки аввалин кори хайре ки кард бояд кори хайрро нагӯӣ дар асл, вале нагӯям намешавад, чун ман саҳм дорам дар ҳамин корҳо ва бояд инро қайд кунам. Лалита омаду бо як хариду бо як хароҷоти калон аввалин шуда ба хонаи тасаллиҳои рӯҳӣ, яъне ба ноҳияи рӯдакӣ сафар кард ва онҷоро шоду хурсанд гардонида ҳамон хайраи худро расонид ва баъд аз он ба шаҳри нав рафт ва хонаи пиронсолонро хайр карда буд. ҳамчунин дар шаҳри Душанбе низ ин корро карда буд. фаромӯш нашуд охе? бо ҳамун дуои эшон шумо роҳ ёфтед ба Русия. мегӯям ко як аст да хайр кадӣ бояд ваятика хотиррасон накунӣ ки типа маҳо ин кора кардам. ман ҳеҷ чизро даже вообще гуфтан ҳам намехоҳам ки ман ҳамин кора кардам ё ки ин кора кардам ҳамуҷошда кардам, худо уснуша худаш бина, а так дигаро дидан шумода шарт нест. ояндаи наздик низ ин нақша дар дили шумо ҳаст? Ну оянда вообще дигар нақшҳо ҳаст, лекин лучше махфӣ буданаш хубтар мамуда. ин татуе ки дар гардани шумо мебинем, албатта бо нархи қимат кандакорӣ кардед, дар бораи ин мегуфтед? ин чӣ сир дорад? Ну тату дуракон чӣ хе гум шумода бисёр чӣ хе фаҳмонданаш ба забони тоҷикӣ шумода қиин шудеста. Так ну типа бақувват одами буданд, одама бақувват буданша мустаҳкам буданд, яъне ки вай одама шикаста намешавад. яъне ки одамое ки мара шикастан мехостанд, мара чанд сол пеш мехостанд ки шикананд ҳама тарафа, донанд ки ман намешиканам ба кори ваё ман намешиканам. или одамое ки аз пушти ман гап мезананд или мара якчи пас задан мехоҳанд, аз пушти ваё ман вообще намешиканам ва ягон чиам намешавам. а так что чизе ки ваё мегӯям пускай ҳамухе гуфтан ҳамуҷа дамона гуфтан чӣ шудан охе? бале дуруст аст. дар тикток рақсҳои ҷаззоб доред ва агар тамошобин як маротиба шуморо бинад, диққаташро канда наметавонад. метавонед баҳри анами тамошобиноне ки моро бо диққат тамошо доранд, як рақси зебо дар як ҳавои мусиқӣ пешниҳод созед. инҷода ман ба камтар неудобнитару мо ҳама шароитро муҳайё мекунем ва аз коргардон хоҳиш мекунем ки ҳам мусиқиро гузорад ва ҳам камераро бардорад. розӣ ҳастед? ну хоб ташаккур.
бисёр як рақси ҷазоб буд, ҷолиб буд ва диққатҳоро ҷалб карда тавонистед. аҳсан мегӯед ва анами рақсҳоро мо дар тиктоки Лалита дида будем ва имрӯз зинда шоҳид гаштем. аҳсан мегӯем ки як маҳорати бисёр ҳам зебо доред. ҳунари рақсро аз куҷо ёд гирифтед, махфӣ набошад? худомӯзӣ. аз пеши худ? бале. баъзан мебинем ки овозхонӣ ҳам мекунед, яъне ки зери садои анамон сарояндаҳои маҳбубу машҳур лаб меҷунбонед. бо ин роҳ ҳам шумо диққати ҳаводорони хешро ҷалб кардаед, медонед? او قدر نمیدونم ای چیز نه ما همی کارو میکنم لک ده همه مشکی نه چه کم وقتی که ما یکون ویدیو در تیک توکی یکون چی تماشا کردم و میبینیم که ما در محکوم میشم میشه الی امون ترجیح باید خونیشون سرود خونیشون یکون چی نه هوای با ما ویدیو سیماد میکنم اتاکی که توپ دا برویا یا که دیگه آدمو همه сразу я видео да музыка сразу видео мекунам ягон чи не чизе ки маъқул шуд писанд шуд фарқ надорад вай рекомендация дада или ҳамаи одам топ уже авай ну типа съёмка мекунам да фарқ надорад. ташаккур мегӯем ва аз ин бармеояд ки шумо ҳунари актрисагӣ ҳам доред. ну кам буд. биёед ба Лалитаи тоҷик якта шарт мегузорем ва бубинем ки аз уҳдаи ин шарт мебарояд. шумо метавонед дар нақши зане ки шавҳарашро чумо кардааст бале нақш бозӣ кунед. бале пас шумо метавонед маҳорати хешро ба тамошобини мо нишон диҳед. занакҷон ту медонӣ ман ай дӯстдорӣ зиёд имрӯз аз маъракаи хонаи амакӣ дута анор дузидам. якеашро ту мехӯри, дигарашро ман. анори овардагид ай сард мона баъд нашушта реза накарда мебиёри ай сард мона ҳамаш херав шушта биёр. охи дар кистаам тоза шуд. шушта дона карда реза карда биёр ман ба. охи дар ин хона зан ман ё шумо? ман ту ба гуфтам ки рафта шушта тоза карда реза карда биёр ман ба. дона карда. хуб шудааст. оча беҳтарин аҳсан мегӯем ва бисёр ҳам як саҳнаи диққатҷалбкунанда буд ва ҳам хандидем ва ҳам хурсандӣ кардем ва албатта ин ба тамошобини мо писанд меояд. аҳсан мегӯем ки шумо дар ин ҳунар ҳам балад ҳастед, ҳунари хуб доред. мегуфтед ки ин ҳунарҳоро аз куҷо омӯхтед? фақат нагӯед худомӯзӣ. худомӯзӣ афсӯски худомӯзӣ. беҳтарин мо дар ҳунарҳои Лалитаи тоҷик қоил ҳастем ва саволи дигар чунин аст. шумо кай боз ба Русия бармегардед? ба наздики рӯзои 20 ҳамин рӯза ба. яъне шумо гуфтан мехоҳед ки соли навро бо тоҷикистониҳо қайд намекунед? афсӯс ки наметонам. чаро зудтар меравед? чун фаҳмидем ки шумо дирӯз омадед ва боз 20 меравед. кор яъне дар он ҷо кор мекунед? бале. шахсӣ аст ё ин ки шумо ҳамчун коргар кор мекунед? шахсӣ ман коргар не ман худ ба худ ну типа чӣ гум худ дар сари худ. офис гирифтаед дар он ҷо? не хона ба мебиёям клиентҳо. духтарако хона мебиёям. оре. Лалита саволе ки мо медиҳем шояд ба иззати нафси шумо расад ва шояд ин интихоб дар дасти шумо бошад ва мо касеро маҷбурӣ ба шавар додан наметавонем, вале мехоҳам як чизро донам. агар се ҷавон рус, афғон ё ин ки араб бо кадоми онҳо хонадор мешавед? аввалан ки гап дар чӣ миллат буданаш нест. яъне ман нацист нестам. ман ҳамаи миллата нағз қабул мекунам, ман ҳамаша ҳурмат мекунам. ҳар як миллат ҷои ҳурмати худша дора. яъне семья без уродов не бывает меган русоба. яъне ки ҳар як миллат дора ки дар байни худшон одами бадтарин ва хубтарин. ҳамин сабаб ман агар ҳар се инам ҳамихе ки боша ман неваяш интихоби дил ма қабул мекунам. яъне ки ба пулу пайсае ки ба шумо пешниҳод мекунад аҳамият намедиҳед? не пулу пайса вай медоне ирӯз ҳаст фардо нест. ҳар як одамам таваллуд шудагиаш ба пулу пайса таваллуд нашудагӣ. яъне ки бо пул худро намефурӯшед? бале. ҳар як одаме ки таваллуд мешавад ба ин дунё ба пул пайса наомадагие, таваллуд нашудагие. яъне ки ҳамон чизе ки ҳаст дили ма касеро қабул мекунам, интихоб мекунам, ман ҳавая қабул мекунам, дигарша не. шумо аз тоҷикистон кӯч баста рафтагиед? не. яъне кор ҳам кунед, ёди ватан, ёди падару модар, ёди фарзанд шуморо ҳар лаҳза ба ин ҷо меорад. яъне моро ҳеҷ гоҳ тарк намесозед? не.
ташаккури зиёд тамошобинони азиз, ин буд барномаи сирҳои фош ва ба чанд суолу дархостое ки аз ҷониби шумо ба мо пешниҳод буд мо онро ҷамъ кардем ва аз Лалитаи тоҷик посух гирифтем. дар охир дар ин соли нави мелодӣ ки омадаш пайки зебост, чӣ гуфтан мехоҳед? ба ҳама рӯзои нағз ва беҳтаринро орзумандам. Пускай бигзор соли навба чӣ дарду ғаме ёки чизе ки дар дилшон хафагария ки ай мардум доранд, ҳамаша буроранд, яъне корошон нағз шаванд, зиндагишон беҳтар шавад, чем ба соли гузашта. аҳсан мегӯем. Тамошобинони азиз, ин буд суҳбати гарму самимии мо бо Лалитаи тоҷик дар ана ҳамин толори бисёрам зебо барҳаво, толори мебели Акрам. агар шумо мехоҳед барои хонаи худ ё коргоҳи хеш аз чунин мебелҳои шинаму зебо дастрасӣ намоед, пас метавонед занг занед ё ба муддати 6 моҳ, яъне ба таври насия онро дархост намоед. интихоби ман толори мебели Акрам. Марҳамат. Тансиҳату хонаобод бошед. барномаҳои ҷолибу тамошобоби мо аз пеш ҳастанд. хайр.